Hello loyal paite ho South Indian film lungset umtah khat explain anabolo hiti ama sa penin na bonsa win kaza naw salam kahin pv 10k subscriber 6k subscriber hinglhin ta ji win ama sa penin na bonsa chungin kakipana kahin sei masa nahi tu chunga explain in a boldiu film min chu ahile Ghani akiti nahi film num ta chu explain anapan taw hiti South India Ghani National Boxing Championship kiti khat anomi nahi hiche chun Vikram Aditya kiti khat jong ana jawi nahi ama hi jilachane hin achapa min hi Ghani akiti nahi Vikram Aditya jilachate chule asute ho chun ama boxing khat chu live in TV apat anawe nahi ahinlah wangsi ta in hichini chun Vikram Aditya chu ahunglhung tan inlang phalovin hospital langin anapu pai ta vinhi Vikram Aditya chu doctor hon drugs addict danin an sei ta vinhi hichiji chun ajinul achapa chu husung mi hon jong anasu gyan the leon chule Vikram Aditya chapa Ghani chu a student chan khompi ho loi hon jong ahi lo lovin ahovun Vikram Aditya chapa hi amahi drugs addict ai bovi apahi ativin asangkhol po atoka po na suit pi win hi hichipa chuna nu in Vikram Aditya chapa Ghani chu agapui do in hi ehunglhung lon panin anun jong achapa Ghani ko machun boy nangwang iti hijongle boxing hi nakhelo hilding hi ati pi in anakitep sa atan hi hijezo chuna chapa komin hichilai muna hi iuma hele boy na tampi itu ding hi ati pi in hichilai muna parchun gamchu min achapa Ghani chu an pui do atan hi hiti chun pha chu angchi chi in pha chom khat zo ni khat hi mun khat na hin kidel na khat ano min hichi kidel na hi mundanga boxinga ki khat tu banga rule ho chu anahi pon hi hichini hin mi awama wam khat hi anaha nin hichipa hian dinga chun Ghani loi hon Ghani hi an ko ta win hi hinlah Ghani hi anu in boxing hian dinga anaza anom lo hi hichiji a hi Ghani hin anu he lova agu gua boxing ahin khet hi hichimi wampa chu khatve se se khet le aban akithou tapo nahi ahinlah Ghani in aloi ho ko machun hitin na sejin hi ke hiti tabang boxing a hi kaha nom he poi IBL ti chu Indian Boxing League kiti khat anomin hi apa anathina hichi boxing mun chu anahitan hi hichi ho tabanga bo chu kaha nom hi anatitan hi hichi ji chun ala a lamkai khat pa chun hengi phai hiti tabang ho a chu lampium thei dinga hele kahen vet ding hi nalu ding na khet ding hi ati pi tan hi ajing ka in Ghani nu in Ghani ko machun janla chu hoilanga na chi ham ati le Ghani in jong heno cinema ve a kachi hebo ve atin cinema ticket danin lekha khat chu apita nahi ahinlah hi chi lekha chu cinema ticket anahi pu nahi phachom khat jovin Ghani jong college a dingin achi tan ama chi do zo chun asunu chun Ghani nu komin heno ipidinga Ghani chu na pholo ham atile anun jong anyola ya chu hilna thei phona thei chana kahila ka pho ahitan tu a hi ama jong akhambe min gol hang hitan ading akihe theitan keiman ama hi ka pho ngai te pui ka pho sangin kahil thoding akipa panading ka bol nga ji pholeng eki cha na insung hi hunglu nom loading eida a jamang pai the hi atin asu nu chu ana sei pi in hi hichizo hin Ghani jong college chu agalhung ta nahi phachom khat joven nunga mel hoita khat ahungin hi ama hi amin maya akitin maya hin Ghani loile gol ho ko machun Ghani in keitu asei kha lo ham ke hi adong manu chu kahi atita nahi aloi ho jong chu alungu dong le in Ghani in itia dong ma ne za ipidinga ke ho e het sa lo ham anati win hi ahinlah Ghani in hichi maya hi het jong an het pha lo ahi Ghani hi anu het lovin boxing an gelkhel jingin hi ahin ama hin apa thu ailo le apa min aza jong le alung na hang jin aji chu anu le ama hi mila a asu min sit hona asu zum del hondana anagela chule apa hin guthima drugs anani ajidana anagel hi
hiji ahi apa thu apa min ahin se jongle alung anamo hanji ahi nikhat hi newspaper khat na hin ghani lim chu ahung kita do tan hiji chu asunu vin han mu phanin ke pa ta in api nu kom ghani nu kom achun an chojin ahung hlai phei tan hi hiji chu ghani nun an mu phanin alung an hlai ta pun ahin la ama ho kidel na ding ni kho chu ahung hlung tan hi aman jong hichini chun apa ahin gel do in alung hang be se in hichi kidel na boxing rule chu ahin su ke in akidel pi pa chu havon ahin vota nahi hichi ji chun hichi boxinga bot ho ailo le jat so chu akewon gani chu disqualified an bolta vinahi phachom kha jo hin gani le anu chu room sungin hang ki mutol honin anglung hang ta nahi gani nun jong napan itia abor hil thu kenang ka sei pi kha am anati nahi ahin la gani in anu ko machun kapa thu avelin sei ki tahi in amaji a kahin khu phar sauta pi hi ka kisu sit ahi tai kalampi aman esu bon pi ahi atita nahi hiji pe lai ta anu to kina pe thon lai ta chun mi khat hin gani na thu sei chu na sei hil tai tin insunga chun ahunglut ta nahi amanin jong koi ham tin avel honin anglu lu na chun nang koi ni ham tin an dong hlon ta nahi hiji pa chun ama chun ke hi napa to IBL kidel pa chu kahin napa in thimona imacha nei pui napa hi game ngailuta mi ahin chule akhut akyang cha dan jong aza chumin ke sanga thim zo jong hat zo jong ahi napa thimona imacha pui na gelkhel ahi bowi atin apa kiman cha dan thuwa chu gani le anu ko machun ana sejin hinlah wangsi ta in napa vikram aditya chu akurs pu in sumangai lu ji a kakidel hon pe na chu adona ding tuila a drugs ana halpi kha a hichi a chu ken jong ka zo kha ai bowe chule doctor hon jong hichi drugs tui adon kha ji a chu drugs addict nga ana sei kha o ai bowe nangin jong nagel hil hetai ana tipi ta nahi hichi chun anu le gani jong chun apa vikram aditya chu ahin hethem hlonin apa kita na chu ahin gel do hlon tan hi hiti chun pha chom khat akheu hovun hichi zo chun gani le anu jong in langin achi hlon tan hi ganin jong in hlon phanin apa to anyaw la za anakidai ji hlon thu ho chu agel do in amil hi analungin hi azingen jingkhu hongwa tan gani in jong hichi apa to kidel pa kom langa dinga chun hong ta nahi hichi apa to kidel pa chu aman jong kursin ahin mangin hichi pa jong chun gani chu kithu pi na thei chanin an kithu pi in chuting le IBL jaw theina dingin le kha ho jong hailo le form ho jong chu aga fill up min hichi jong chun hichi lamkai pa chun hichi pa ko ma chun nang nahi ji a hichi a hi kazaw sa ai bowe anati pi nahi hichi thu chu ganin anja phanin akipa le in aman jong training chu na satain ahin boltan akuts a anei pan jong azo chanin gani chu asuna janin training a bol sa tan hi chule gani chun hitin ageli nahi kapa chu IBL no ma chule IBL ji a ain kho chan lo hin kapa kipana le kanu kipana kabol do go ding chule hichi IBL ma chu championship kalate te ding hi tin aki gel han hi hichi ji chun aman jong ata asale atha hoi ta in an kisim tan hiti chun pha chu ahung chi in IBL ki khat tu na pha chu ahung hlung ta na hi hichini hin stage chunga chun apa tha na pangpa akurs pa chu an ho limin hichi IBL hi ko hi jongle anum chan azaw the chan jaw ding hi anatin ana phung do in hi hichi chun gani chun apa that pa le akurs pa ti diam chu anamun ama jong alung na hang le in hi akurs pa khat pa chun gani ko ma chun nalung hanga matile ganin jong kalung hange hi diam amuna chun kichi han lang achal pang ta chu pistolin ki ka bhen ai lo le abung bun ki khai le avun ki li bhen lang mal chapom kinu le bon kalunga hi e ati pi nahi ahin la ko spu chun nalung di ha nin nalung nin sa in nikhat le aphat hung tho nan te
atin Ghani chu anatil khovin ahi zan khat hi party ball na wachun Ghani le akus pa jong chu anazaw hlonin hi hiche chun apa Vikram Aditya kurspa chun Ghani kurspa ko machun hitin anasejin hi Vikram Aditya chapa chu nangin training na pi heloham hoila za omahitam khatwebe ka kimu pi no mi anatin hi hichiji chun Ghani chu anako do in Vikram Aditya kursa anapangpa chu to achapa Ghani chu anakimu tu sa enhi hichini chun Ghani in hichi IBL hi koi hijongle katha ding nanggeja kahin tha ding ahi tin lunghang ta in anki khenta win ahi ring sunga akikhet tu na diu pha chu ahunglhung ta nahi hichini hin Ghani in amasa pena akikhet tu pi pa jong hi bailam che hian chan ahin hian hlun hichia chun aloya gul ho chule akul spa gezin athaw anum hle nahi abana dinga hin Ghani le kala kitipa hi ahung kidel honding ahi ta nahi hichi ahung kidel hon na ahin akidel pi pa hin Ghani hi ana agu khat hi anasu bo pi hile akilo mi nahi akidel pi pa hin mundang ha khet pi pon ana agu la abo hi ana ha khet pi nahi ama hi Ghani pa Vikram Aditya kursa na pangpa chun ahin mancha akit anehida nahi Ghani chu akiha su khale awangin akikhet tu pi pa chu ahin zotan ahin la wangsi ta in ana agu langsang ahin kiha su kha ahi ji in ama chu hospital langin ahung pai pai ta nahi hichia chun akul spa in tuahi final ahi tan hichi final wang hi kakhet sa loading nahi aji chu na kisu kha dan hi asang hle ta ti pi nahi ahin hichia chun Ghani in akul spa ko machun ahi poi hichi hi kapa lungtup chule kapa anathina kapa anamin sit na kanule ke geza kamin sit na ohin hichia hi championship kala go te te ding ahi e anatin hi hitia keu pe hlon lai ta chun apa Vikram Aditya kurspa chu ahung kinin Ghani le akuspa ko machun hitin hong seitan hi napa Vikram Aditya chu ahinga daktora umahin ahinla keiman athina dinga daktor pa chu sum kapi gu a napa ahing dipa chu lowa kanatha hi ati pi tan hi hichithu za pha chun Ghani jong alung aung hang che che nahi pha chom kha zo hin akurs pa chun Ghani nu chu fanana bol tan hi aji chu Ghani hin boxing a khet ding hi anu hi atila pat abula pana chu ananum lo hi hiche chun Ghani kuspa chun anu ko min hitin ana seitan hi nachapa hin IBL final hi kheda le kanomi aji chu ama kisu kha na hi alien valbe se in akisu kha na new khat hin tong kha ki lew ain khu jong hi boithe hi anati pi in anu chu na ko tan hi hichizo pha chom khat jovin anu jong achapa Ghani ko ma din hung tan Ghanin jong anu mu mu chun hitin ana seitan hi heno nangin jong midangin ei phone na banga hichi final hian loadinga hi neise gur hin tena anatin hi ahinla hiti chu hitalovin anuin achapa Ghani komin hitin ana sei pi ta nahi ai poi boy kathuse hi phatike chan nga jin napa Vikram Aditya chu drugs nemi ai pun hinlah hichilaya chun keiman approve imacha kana neilo ji in imacha kana bol thei pu nahi ahin boy phatike chan nga jin tuni khwa hi chan hen pha hi thil khat wang o me napa lungde ai lo le napa thanop na napa kipana na hlun na ding neu khat bo wa tai hichi ahin keiman hichi final hi bol hin tileng napa jong hla se ding hi ahin titan hi hichi chun anu in jong achapa Ghani chu ahin til khovin hiti hin ahin seitan hi chinlang hichi final hi napa adingin ga hianin nalunghan na chu nagan na hi hen lang nalung thimin kicha na imacha ne hi en ta san na nei tan kichimin na newa pa na chang almeni chu hichi thau me ne ho chunga khun zido in atin anu chun achapa chu ha tilin anatil khovin achapa Ghanin jong tu chunga hi ba thau me ne ho chunga hi chang alme hi zido ding ta ba hi buwi anatin anaki gelkhel hichi chun final adin ahung ta nahi hichia final la akikhet tu pi ding hi
Ivan akiti nahi hiche final wedding ahin Ghani nu teho zong chu TV margin anamia se su jengu nahi hichini hin Ghani le Ivan zong hi nasatain ongkidel honta nahi pha chom khat zo hin Ghani loi ho khat chun Ghani chu tui hongdon sa kitta nahi hichia hongdon sa apa zong hi Ghani pa Vikram Aditya kutsa anapang pa mi phalo pa chu to ti khut job danin omhloni nahi pha chom khat zo hin Ghani hi ahung nop ta nahi hichia chun anu in napa adinga nakhat ding hi ati chu han gel do in chuting le apa Vikram Aditya kutspa in apa tha dan thu ahung sei chu han gel do in amazong ahung tho do ki ta nahi hiti chun gen thei ta le thu lel ta in ahung tho do in agal mi pa aki khat tu pi pa chu to avelin ong ki khen tu ki hlon tan hi Ghani chun aki khat tu pi pa chu ana na in ahin zo tan hi hiche chun Ghani nu te ho chule hiche hol sunga mi zo se chu aki pa su ke jun Ghani tin asam su ke ta vin hi pha chom kha zovin Ghani zong apa Vikram Aditya kutspa ko machun ahung ta nahi ama ko machun hitin asei ta nahi kapana thana bangbanga tu a hi nangjong na thi ding a hi tin ana sejin hi hichia chun hichi Vikram Aditya kutspa chun theitui an donin adon zo chom khat zo wa chun Ghani in handal hata nahi hichi a theitui don na la chu a lo ka a lo an la pi uda nahi hichia chun Vikram Aditya thi bangbanga chun akuspa zong num ta a cher chunga to na panin alhun athita nahi hichi office a pat chun Ghani zong kipa tai na hung do in hichi hin film zong akicha jin explain zong akichai tai lungsenin like share subscribe chule comment hin bol chi tawin aban film explain hin bolwa hin upload kit ka sevin na bon chawin damsel chi tawin kakipa